Hadian arpusau kenta kajing persang pelaj yaki argot kirang ba. Lalap no ya metiap urang ba snong kawa lingkhat uba saibor lang jaktung bat upar lok na kasenrang bejeliu hadian ba kakali jongki kadat sen redigo kabadan u register number ML05T7892 kala julor pom na kajing ban kimau kakhandau kabatwa Rngain Pynursla NH40 kaba kajing pentre surok kadang ya chat. Kani kajing tua surok kalaja hakamit sngi tho dieng jong ka khatsau terik uni ubana yayong hakaba artelik ikali kenthop kadat sen redigo ML05T7892 bat Mahindra Bolero ML06A3026 kila sha atap ha ki mau batwa katkum kajing tho ki pulet hapo kani ka Mahindra Bolero kidan hadu prangot kibriu bat unongnya Hendrei tangsan ngut kenthop ya unongnya lara sha Pynursla CHC banyo jing sumar. Kani kajing tua kasurok Rngain kalawan ra ya kajing sahkut kalit kawan na kasurok Shillong Pynursla Dawki usembut menteri rangba kajela bat UMLA ka Pynursla uprestun tinsong ulahir syakani kajaka bat ulapan pau ya kajing sokya ka bajur halor kajing lun kinong tre ke NHI DCL kibam dan but trekam man pelat na kum kini kijingja kibas ngausi. Ula batha ya ke NHI DCL ban pan jerap na ka IIT Guwahati ban wat kilat kilinti ban tre ya ka surok.